kan nagalan kita masak ini ba ini kapor ba katanya jadi ba jadi di baca sinara bahasa dan benar kembali ia di isi ba kadang jadi syahwat ada jadi syahno jadi produk senam jadi ba kumpul penuh sarkar asam ba kadang jadi syahno ba syahno pra jadi lagi jadi jongka sarkar asam jadi jadi kena jongka sarkar asam gini di ba umsong urip hari ini ilalai pakat sali bahan nama ba kembali lalu ki mangila dagret hadu ni mangila hela sarang ta ni sakhi kijinge jadi produk Islam jadi kan produk kijinge nombor di sarkar asam nak por sapor te kembali kijing kuat yang produk Islam jadi kalau kijing jikeno nakalian jaga sangi ngem imla man dia dari itu tingi suban pendram jur kalau kijing le jam sarkar asam bat isgeuru bertentu ya sarkar jala ba kadai ban simtia ini kam kamdai ban susam pada awal ini ba kadang gaji keren nakalian jadi polisi Henry itu baru kalau tu sok gaji keren nama ini import ba ada bahan ini simta gaji keren awak kaya Henry gaji syakwat pat jadi perlu persnam pat kadang ya anu ini si bamata di hadar kene nakalian gaji keseng ila pakat sani pat kadang gaji sokia di kumbadat gaji super syak hadar kene gaji syakwat jadi produk Islam sini hampo di produk bat kijing ile tambor ke pasar karasam hakim pun ke yang hampo ke kan produk nakalian juga sangi kasio ban pentip baik bat kisio ban ya kot ewer ya ki produk Islam ban nakalian juga sangi kan sasim ya kisenjam ki di kinesi di pasawan ban nakalian juga sangi kan sa perlong ya ki namta ka piserdi hampo headquarter jagar bodisik ban sa long haka apply trik jong di budaya Ruhang arakan usau ban agalang keseng hing ikot iwer omtang ye keba hene yaki seng balang baper ba kinya snok tilang hakan ke yaki jadi nang ba ye berpau ya ka ki pai ba ki masa tagi di border area jongga jela ka jadi namar ba gimla ban sustainability hene gimla ban sengap Henry nambar ni dan hikmat dan diskor imla pancu level Henry imla pancu malah hikmat Henry kumpaseng kumbaga om pakaian kata kurem pan yada ya di perari jong kajelahin berapa wae kita isyam yang ini kesenjam pan pelong ini di kumbaga pan pembor ya sarkar kadai ba kan withdraw ya kadai ka AFR ka bala ujur ka sarkar asam persya ya kini produk Islam sini besar kai aku lain untuk tumba bitip tumba ngisi ekor kadang blok tu dia kumza aku kaseng daga langba kilap sai kubur ka terparit ya gi reba snong ki senjur reba snong pat ya barolang bagian ya snong tilang hak kadang habis rali ka bangsa pelong nakal yang ke SLC report